Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki officer ke Shillong Municipal Board ha kasni tho ding kasantrik unailor arhaja apusan kiralet banjurep saya ki dukan ki basong halenti ya kejat civil hospital Shillong man betha bakin sakin ria no na kate ke jaka shak office katnat PWD ke badan marjan bat ke civil habayo abun yakran bat ki basong de madan ha civil kile thu bakajingwan ki officer katnat municipal kalong bakin penken ria ashwa yaki na kate ke jaka sha PWD ban shong shipor Nadu basdang kila kerpat iki officer ka SMB bakin skobha ban ai ha ka ju hi ka jaka bakin shong ban na kalyang ki officer kila kular ban sa ai ha ka ju hi ka jaka tat hadu ban na dep shnapan bhashwa khnang ban lait na ki jingwit ki pat ba kayat kayeng kila ong kila pan pauru ka jing sokmen hadien ba ka municipal kala kular ban ai biang ha ka tehi ka ju ka jaka ka baki ju shong man kapor bat yamanta kin sapha shong shwa hakmat ka office ka PWD hadu bakin dep shnapan bha ya ka tehi ka jaka ha civil Piwan na banta bukan ni kan mene kumba ya keren tiki officer te ki ong kumta mo yang ni ba support ngin kenriak hang tai hasil ludi kin pensna ka jakaru yang ni bangin syong support dai te kinang pentrei kanya kan ka kenro kumba ong ni swa kuntu dan kin beladap ya kata kin sa ship no kin yang ni sana dah kila ada pentrei kane but ong hiru ba sistem tam ai kan simpor na marba kamdai ka basupan trei ya kane kadas kem dipaya kini tai mo yung sistem tam kin simpor so wala ka tarong don kanong ila kaman sim bangila yo ban syong mo hang ne haju bejaka wadani sip makanatang sipor arpor mlelei kat bakim padap ngen syong bej ak jaka bakila ai mafi mo mensyua pidawa ne snap ni kan aku tu ba piwan mafi ru mi pan ya kane hi ni ong kuat ya kane mo ada la ban yo nilale ya keren sa isa Serbor nilalik teng hiban ya keren te mauru ang tukapor panilay nani ulaong hiba tongan panya keren ya naka direktor jong ka DHS ya kahal patnan merokaway an ya keren na banta jong kisya jong pihogat jong ka sibila pakai mairu ila yarap hi snow ko jonga tadi makai layarap naman ilawan teng ko nang neban ya kumba batay di sar mene iwe yangi yang ba ka health department kila ay kata ka LOC pa de ya kata man sina kumno kan pi ong tin song dukan hapo ngin song dukan mangi hapo sa jrong tekan long ba ka parking jong ka civil hospital ya hapan penprai kan oh hapan penprai kan nadunang tinga try sa tei penprai kan kita long ka parking sa jrong padang ne kinlong pistol na pagsabi nung kemut kajing dawa jipi na ka municipal kalap ka priang kan ba in ai kala priang atrai namar ba mene kilabun ke besar di bawan na kaliang traffic ro kilawan na di engineer ro kilawan kilabun ke besar kamla banjar keteng iwe besar kalau kilayabun kila ya ong ya kata ba kila ya kata ni kung suapet tangya kata kapan lawan kata kapor tapi di tapi mata kalau mo ay kinusok ni bukan hangne de liabun si kumba ni ngamnang batay ra oro ki menjor ya baik mene kumba mialik nani tinong kitang putusan lungut ni kenila unjur ken kata kapatila batay kita watla kataru min habdam hira ka jong ka meeting bangin syong bangin nya perhat pada bakumno ya kata ka jing batay jong ki ka jing kular jong ki to kinaya ni batung ka jing tho jing tho ba ni rungin sus hem mo ya lade tadang yo kun tho la ni kai umur sipor pin syong teh di budi adu pandatiap kan ni ka bab yo kata kan dahang pero kin pensnaswahi ndai bagin silit syong buntu la kular ya kata bangin pensnaswa dang ila depsna kin sasi yang ni hang teh tak kapor boleh kin sedang ya tadi lano ki pak kerja ipin em 4 bu ya kasih ya ka penai yo kin 4
Visnu kemen hadin baka municipal Ning, kan sa ayo hindi kan ada kile kata ko melete. Ada sungguh sisa-sisa itu di opisan para kait mo nakai engineer lah na kayang jong traffic lah na kayang jong ta muda na kayang jong municipal na bro kait mo ay daging kulay ya Hatway ngan ay kulay itong Andela Presiden Jongi Ibu Violin ng tayo sin Secretary Jongi bagi telah presikom na udang sedang kasang hadu pada kinetis niru wilayah rangkap dari ikot yang bisa dan kam sekretari sibun ay kulay na bentajong sibun oleh ngut kulay sibun sanang ya pendiang sitam 3 jam tiba kong Angela basin bagi Du Violin